menggeli jinggeli wacam jam la khatwis na muma du burame o manu kau siyam haos ki de paro man siyam na ko arja kadar kan de kaso o manu buru dam sak tre nyanga iga tumba bongi tahado ar khabari ko ni bunano bombar o da poyo nearly 11 year kau siyam Tegaman menegeli tangga besar apa ke finance department yang ini ke council ke department apa ko he mengye juga awang ke full form yang ke DDO kisen taong ke drawal disna te bekuru yo arwan taong aku memre te o mukut de tapi yo kaman utung siya mi do bru bomben knowledge ke ye lakat bis na muchang ite o tho wo first in command association to begitu ki kali ke wo sa sipang utapau to do bru woman 11 in command wa nge o nem to kam tema ong bu hey tong ong itu na drawing and disposing officer na kata le meti pong pe drawal na memi te drawing ke yo biman ke ni to nga le kwa kubur biang ni pentai bahamiet yurap wan ke jingku chagani ka district yang i lembag district council nga kwa kentu yagi elected MDC ko am gani arpa ndengut gani ka 2025 model yang i wa uman gi bru buram gi ite wording elected hawa yo do brum hoy tengah kentu ya hai koman yang parti yang ki ko em hebor haga state government yo man ki hai koman la yusno dengan ko ang ki alternative change tengah kwa wa che ka hai koman yang ki parti ko em gani kam ka national people party ko ang NPP na wa usnya ba ko change no alternative change yo CM yang di council nang wa gi nong tong sonong yang di district yang i lembag district council yo gi mat wo lai ba ki kam gi jam ro hado ne da man gani partly bankrupt partly financial crisis tetapi bi woro gani to financial constraint yang gani i hado ne la ne central scheme gani ke budget agar arfaflan Kukun awal ini hukunai Februari March atau financial year 2006 arjar arpandru katul kama la sedur le benai dekut news nem imyok sanction ni ciana la negara ko ang liga 15 finance commission ko negara sorkar ini tengah gani la senyau dia wa senyau yang brema waduk ki khon yang gari jantia ye kata jinggur ku wa tau yo ki kamu jok yo i par ko mchwa tekar kam te na nyaman ki ye ni wala to lengba ni ku bar te kentulut ye ki perlo ki man ki kolik yo nga ki elected MDC yang ni ga kosang usnya ba gi jet no ye ni ga wording ku wa krotam pertai ko ngi elected kam ki beru da cha jet to me ko ki ki pa benia upure ye kita ki regulation upure ye kita ki act ye kita ki clause ko bonjak kat kam ulak ki pa ba ucha ya lam bakla kam man ni gisni ko den ke ye ko mut ko man ni betai bahai biat yang ipa ba ngang ni kelam ne benta ka sentiment yang publik yang kinong jang ki hils kam tam itu kuda khat pras nem chanen kuda em ka hok wo jet ye kinong mikman to yo ki baca ya lam bakla di hawa ki de pencet ki hati kam ki tegi elected MDC kuwan ya sak ne bentai ba biat yang ki pa ba yang ni ke jang ki district through this akosau yang ni ke jang ki autonomous council nga jingyo yang ngam te ni pulam MCP kam wacha baglam bakla ki nong mi khmat yang i nangan ni rilom jang ki ko em hado nyau teligi sip ki member yang legislative assembly yang state misal yang i wadah hado rupango biba ile ko gani ko kom le ki hakaro hil da pelak bisa gi ngasya tho ba wa ke general election segaja karo hil autonomous system council to man ba next year
2026 on the month of February. Tekatuman lakaman gaman le sedo arna citeng le benaya dangsa ado upo yasni tabo kita ya po karo autonomous system council. Tegani le pensau dia we ila ne betado ni kita ya karo i hoi mudo i ni ga hokyo i buda i kerpan de sorkar India. Upendile ya i le ne penduna ya i. Wahai tai de be de ko palat cispak perurusan ila i hado ne le mioi kat ni ibu de jor ai ko kre ko man ki council employees watang usubas kur kon lem yo de tip dang yo resol di county em gitu ko jajak ko tan da yam dilingo gi gini institution ko per ko em ko jwai tam le ne chagi sabar yo jwai tam le yu yo ki kon ki tam chong tho eksa the category result dengan aja le dem ye clear juga school fees de dalai le ya result ki kam di the sachisen ai ko blai ke pang bian api ki perlu ko wan media section wa usnya babi upat separate dia gani news senang wa yu yo jing che pinong chong chnong yong gani ka district yong i lembaga ni berjanji la autonomous system council ko nama na kamu win elected MDC na kaso am weekly terci territorial constituency the yoluti man lembaga ni kibar ko nga kalama from bottom of my heart nga am inspiration ko kwa ula full cooperation nebenta ka blessing ya ki nom chong chnong yong gai ki yong ki pai ba nom chong chnong yong ni ga janji listrik yang ini berapa lebih. Jadi kini kita pajak pukut na di bawah kumau berono hipertudi ngam yang belai wakar roda idra kublai api di bawah kublai sibon sejarah.